اف ولات بآوایەکی دەمکی برێڤە دچە و کەس نزانە ئاوا کۆژیە دەهەڕێکەوەی لە کورد بسەکنە. Ez behsa Sûriye dikim ku sîstema desthilatê lê yek ji mijarên serekeyên vê qonaxa veguhêzin. Ehmed El-Şereh serokê demkî yê heman welatî bi sîstemeke giştgire ye û dibîne ku federalîzm têwateya perçebûnê. Hevdem bi van daxuyaniyên dawî yên Ehmed El-Şereh ji Amerîkayê re li Şamê jî rûniştinek ji bo pênasekirina federaliyetê birêve diçe. Profesoreke Almanî koma musteyê zanîngehê ye li wî welatî û pispore di karûbarên Sûriyê de federaliyetê şîrove dike. Ich glaube zunächst, dass die Entscheidung über Föderalismus oder andere فدرالی بریارا خلک سوریه بریارا نونرین خلک سوریه از دوی باوریه دمکو فدرالی دکاره وان پیکاتیان بپارزه مافی وان بپارزه و بهل ولات ور آوا گرنو جبر وی ده بکار به سوریه بر بپیش و ببا Wiederaufbau helfen und es kann die Demokratie stärken. Daher ist es eine mögliche Option. Siyament Haco endamê rêvebir di navenda lêkolînên Ewropî beşê Kurdî de rêkxirê vê rûniştinê ye. Behsa girîngiya federaliyetê dike. وەکەم زانن دورزی داوا فدرالیە دکن کورد داوا فدرالیە دکن دەستگەهەیە عەلەویە چێت بن منەظەمەیە چێت بن هیچبارێک ژوا داوا فدرالیە دکێت هالی وەکەم گۆمەڵەتی سووریە بریارستێنێ بەس ئەس بەهۆر دکم ji بۆی سووری هەکەم بخوازن سووری وڵاتێک هەفگرتی بمێنێ بەهۆریامدا تشتێ هەری باش فدرالیە. Aliyên Kurdî li Sûriyê li ser vê mijarê heman nêrîna wan heye. Peya dê û enekesê ku xwe amade dikin bi şandeke hevbeş danûstandinan bi Şamê re bikin dibînin ku federalîzm çareseriyeke baş e ji bo rewşa Sûriyê. تجربة كردستان عراقي دي طرف كردستان اقليم كردستان وعراق موجوده دوله اتحادي الجمه سوريجي او رنجي نتوي سر اساس انه كرد ملتك ان توكل سر عرضي خذ عايشن سروي اساسي او اقليمي كردي باقليم كردستان سوريا مثلا فدرالياوي سروي اساسي يعني برنجكي توزيع دستلات وتوزيع مال. بەشێک ji welatên cîhanê yên federalî berî niha ji çend wîlayetan pêk dihatin lê biryardan xwe bikin yek wekû wîlayetên yekgirtî yên Amerîkayê û sîstema federalîzmê bigirne ber. Lê beşek ji welatan jî xwedî sînor û sîstemeke navendî bûn lê piştre biryara federalîzmê dan wekû Iraqê. Dê heman demê de gelek welatên cîhanê jî heta niha federalîzmê neacibînin. Li gorî sîstema federalî ya birêvebirina welatan desthilat di navbera hikûmeteke navendî û hikûmetên xwe cihî dabeş dibe. Hikûmeta xwe cihî heta astekê serbixwe û dikare biryarên bi taybet yên girêdayê rewşa tenduristî, perwerde û aborî bide. Lê biryara siyasî û parastina serweriya welat dimîne erkê navendê. Vivian Fettah, Rûda û Dimeşq.